Buongiorno, bienvenue in la conchia di Ravaneun. Bonjour les enfants, bienvenue dans l'histoire de Ravaneun. Buongiorno bambini, benvenuti nella storia di Ravaneun. Questa video entra in TV tre scole u post che l'animation che la cortema nos autres animateurs viennent faire in présence. Cette vidéo entre dans vos écoles à la place des animations que nous animateurs d'habitude nous venons faire en présence. Con questo video veniamo nelle vostre scuole al posto delle animazioni che di solito noi animatori facciamo in presenza. Noi all'inverno per webco, per apprendere insieme in poca della nostra lingua, la lingua della Val d'Orta, lo patois. Nous allons nous rencontrer pendant 8 rendez-vous pour apprendre un peu de notre langue, la langue de la Vallée d'Aoste, le patois. Ci incontreremo 8 volte per imparare un po' della nostra lingua, la lingua della Valle d'Aosta, il patois. In la conchia di Ravaneun, all'en a conoscere des êtres magiques, fantastiques, e a pe puien apprendre a zanter, a danhi, a damoe, e all'en apprende molte bacche nuove. Dans l'histoire de Ravaneun, nous allons faire la connaissance de plein de personnages magiques et fantastiques. Et nous allons danser, chanter et jouer. Et nous allons aussi faire la connaissance de plein de choses intéressantes. Nella storia di Ravaneun incontreremo un sacco di personaggi immaginari, magici, e potremo cantare, ballare e giocare. Impareremo un sacco di cose. Con che lo maître o la maîtressa fermo la video, quand que vi a des symboles, tutti a vosaltres. Quand l'enseignant va arrêter cette vidéo, quand vous allez voir ce symbole, c'est à vous. Quando l'insegnante mette in pausa il video e vedrete questo simbolo, tocca a voi. Ivrade les oeils. Ouvrez les yeux. Aprite gli occhi. La conchia è in vue. L'histoire va commencer. La storia sta per cominciare. Ivrade les oeilles. Ouvrez les oreilles. Aprite le orecchie. Buongiorno! Guardate come facciamo noi e imparate a dire buongiorno. Sylvie. 1, 2. Bonjour Sylvie. Buongiorno Rémi. Bonjour a te. Vincent. 1, 2. Bonjour Vincent. Bonjour Rémi. Bonjour. Eliseo. 1, 2. Bonjour Eliseo. Bonjour Rémi. Bonjour. L'aile des Alpes parvient la montagne, bien devant l'horizon, lorsque je t'entraîne, notre laine s'entend parmi de l'ail, par tes velours blancs et de nylon, Je voudrais vous conter la conte de Ravaneun. Ravaneun, les feuilles avait le pays bien long. Ravaneun reste à Perlo, au commencement de la Val d'Uta. Un jour, un grand monsieur qui se crie Guillaume Chapazelena la chiusila dans la tour de Pont-Saint-Martin. Dans ce tâteau, que ferait-il main, que ferait-il pied, que ferait-il la tita, que muy zambe, que muy bri, que ventro guido, que sei, que bozze sezze,
Ma chi va alla librairie? Dans cette histoire, il y a un protagoniste. Avez-vous compris son nom? Ouais, les Ravaneurs. E dove abita Ravaneur? Avete sentito il nome del luogo in cui vive? À Perlo. Oui, à Perlo. Vous voyez, ici, à l'entrée de la vallée d'Aoste. Un autre personnage arrive dans notre histoire. Un drôle de monsieur, Guillaume Ciapazzolona. Répétez. Questo ladro viene verso Ravaneur, la prende con sé per portarla nella torre di Pont Saint-Martin. La tita! Le piano! Le banc! Le zambe! Le bre! Lo ventro! Le mot! Ora sedetevi in cerchio e giocate con la chiave che l'insegnante ha preparato per voi. È la chiave della torre dove si trova Ravaneur. Faut pas la perdre, non bisogna perderla. Passatela fra voi mentre l'insegnante fa suonare una musica. Quando la musica si ferma, chi ha la chiave apre la scatola e prende un bigliettino. Su quel bigliettino ci sarà una di queste consegne. Salta 5 volte su un piede, batti 5 volte le mani, fai girare 5 volte la testa, sfrega 10 volte le mani, batti 5 volte le mani sulla pancia, fai dei brutti rumori con la lingua. Salta, c'est un coup, c'est un pian.
via sin que la teta. Fruta GQ Le Mans. Bat hen con le mani solo dentro. Fe de Berravaggio a Uela Lenga. Ravalăm como oferem per gave di pastis. Caia va per lo mor de la tortiglia l'onze tre mis. Me si presta mutessima. Ravalăm, bagliamento un ciao. Ravalăm, am valeureuse princesse blonde, arbelier de bleu velours, ni trésor la pour sentir. Usance de notre chanson, ravalăm come l'offerem per gave di pastis. Caia va per lo mor de la tortiglia l'onze presso mis. Me si presta mutessima. Ravalăm, bagliamento un ciao. Rei, aravan certa cute la conta, hanno feie da dâng e pu, non è fatta con un dragon. Usance de notre chanson, ravalăm come l'offerem per gave di pastis. Caia va per lo mor de la tortiglia l'onze presso vis. Me si presta moltissima. Ravalăm, bagliamento un ciao. Renchievo, a Villa Butra Magic qui Santa, a revede piassove, nutra scelta in Ravalăm. Usance de notre chanson, ravalăm come l'offerem per gave di pastis. Caia va per lo mor de la tortiglia l'onze tre mis. Me si presta moltissima. Ravalăm, bagliamento un ciao. Ravalăm come l'offerem per gave di pastis. Caia va per lo mor de la tortiglia l'onze tre mis. Me si presta moltissima. Ravalăm, bagliamento un ciao. Usare, na na na. La crita, na na na. Le corne, na na na. La tica, ouais. La tica, les deniers.